وهما في المشرحة البنت اللي المفروض ميتة بتفتح عينيها وبتكون كاتبة كلمة انقذينا على عينيها عشان الدكتورة تنقذها من اختها، والدكتورة بتتخض لما بتشوف انها لسه عايشة، واختها اللي هي بتكون السبب بتعمل نفسها حزينة وزعلانة على اختها، ولما الدكتورة بتقرب منها بتزق ايديها عشان تخليها تتأكد انها عايشة، وبتطلب من اخت البنت انها تطلع عشان تغسلها، وبعد ما اختها بتطلع بتحكي لها اللي حصل، وبتقول لها اختها عملت ايه معاها، وبتقول لها انا كنت طالبة اوردر ذهب، وبعد ما وصلت لي الاوردر اكتشفت ان دي اختي اللي بقالنا سنين مش بنتقابل، وطبعا ازاي انا عايش في فيلا وهي شقيانة وبتشتغل، ولما طلبت منها انها تلبسها الذهب بتروح تلبسها سلسلة وبتفضل تدوس جامد على رقبتها وبتحاول تموتها، بس اختها بتقول لها انت بتعملي ايه؟ وبتقول لها معلش بس السلسله صغيره، وبعد ما الخطه بتفشل بتروح لاختها وهي بتستحمى وبتفضل تحط شامبو كتير على دماغها، وبعد ما بتتاكد انها مش شايفه اي حاجه بتخرج بره بتجيب سلك كهرباء فيه كهرباء عشان تتخلص من اختها، وكل اللي بتعمله ده عشان بس هي عاشت احسن منها، ولما بتروح تكهرباء وتموتها البنت بتشد رجليها بسرعه وبتشيل الرغوه من عينيها وبتستغرب وبتقول انت بتعملي ايه هنا، وبتخبي السلك بسرعه وبتقول عشان سمعتك بتصرخي. واخر خطه بقى بتعملها اختها اول ما بتركب العربيه بتنزل على ظهرها على الخشب اللي فيها المسامير وبتشغل العربيه لحد ما بتخليها تعمل حادثه، وبتفتكر انها كده خلاص ماتت، وبعد شويه لما بتدخل على اختها بتلاقي اختها وراها وبتخاف قوي، وبيجي البوليس وبيقبض عليها عشان الممرضه بلغت عليها.